एक माने प्रश्नर उत्तर मैं हेतुको कबले विचारिम जे आमर एक्चुअली बरो सकले आमार एसु बेस आमी संगठन आसिल बा एसु बेस आमी काम करूँ बीजेपी दले जेहेतुके आमाक बर' कछार अल्प अट'नमास काउन्सिल बा बिटिआर एकर्ड अलरेडी इतिमध्ये हेतुটো माने হয়ে গ'ল তাৰপিছত আমি যেহেতুকে বিটিসি বাহিৰত बर' कछार अट'नमास काउन्सिल বিচাৰিছিলোঁ এই बर' कछार अट'नमास काउन्सिल আমি পালোঁ আৰু বিজেপি দলে আমাক সেইটো প্ৰদান কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মানে ৰেসপন্সিবল আছে বা আমাৰ দায়িত্ব আছে যে আমি বিজেপিকো আমি সহায় কৰিব লাগে আৰু সেই গতিকে আমি আজিৰ দিনত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰৰ যেটো কাৰ্যসূচী এটোলৈ আমি ঘূৰি ফুৰি আছো ইয়াত আমি বিটিসি বাহিৰত মানে 22খন জিলা আছে য'ত মানে বৰ ভোটাৰ্ছ আছে আৰু আমি এটলিষ্ট বিজেপিক আমি 60টা সমষ্টিত কতবা মানে 1500 আছে কতবা 2000 3000 40000 বুলি আমাৰ ভোট আছে 30000 25000 এইবোৰ ভোট আছে আজি আমাৰ মানে ধেমাজি সমষ্টি আমাৰ 16000 ভোটাৰ বৰ ভোটাৰ্ছ আছে এইবোৰ ভোটাৰ্ছ আমাৰ মানে যিমানখিনি বিটিসি বাহিৰত বৰ ভোটাৰ্ছ আছে আমি সবে দলে বলে বিজেপি দলক আমি ভোটদান কৰিব আমি মানে ডিসাইডিং নিব পাৰা আমাৰ সমষ্টি আছে 26টা সমষ্টি এই 26টা সমষ্টি আমি যথেষ্ট মানে ইয়াত মানে পজিটিভ আমাৰ ফল মানে ভাল ফল আমি আনিব পাৰিব এইটো আমাৰ আশা আছে বিজেপিनि যুদ্ধआ जागोन होनोबा दिनैनि दिनाव थाय माने कंग्रेस मित्र ज'टजोंनो जागोन नाथाय आंहा फोथायनाय दङ आमी बिसास करू जे बिजेपि दले अखमत माने नेक्स्ट टाइम सरकार गठन माने बायबो सासे चित्तरन्जन बसुमतारी एजिपि गाखोदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानदों आं बुङो बे फंबाया माने जि दोलोआव खामानि मावदों जि माने अखम জাতীয় যি পৰিষদ ইয়াত মানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই পাৰ্টি হয় মই ভাবো এই মানে জিতিব পৰা কিবা আহিব নোৱাৰিব কিছু মানে ভোট এই ঠানিব কিন্তু মই হেতুকে মানে স্পষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিম চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে যেটো নিৰ্বাচন খেলিছে এই মানে এটা মানে এংগলত কতবা নহয় কতবা মই ভাবো আৰু কি সেই মানে কংগ্ৰেছ ইউডিএফ বা হাগ্ৰামা বা এই মানে কিবা দলক মানে সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু আমি জানো যে মানে আজিৰ দিনত বদৰুণী আজমল বা কংগ্ৰেছৰ শক্তি আমাৰ কাৰণে এই অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এইটো মানে ভাল শুভ লক্ষণ নহয় এই কাৰণে এই অপশক্তিক আমি যেনেকুৱা হ'লেও মানে প্ৰতিহত কৰিব লাগিব পৰাভূত কৰিব লাগিব একে আমাৰ আশা আছে আমি পাৰিম बिथाङा जेराव एलायन्स जाबाय बा मित्र ज'ट खालामबाय बियो माबाजों कंग्रेसजों बदरुद्दिन आजमलजों बे बाथ्राखौ बुंखागोन दाथ' आंथ' रिपर्ट लाबाय थादों बा रायजोफ्राबो नुगासिनो दङआनो बिथाङा सनेटफोराव खेबनै मिटिं खालामबाय कंग्रेसनि जानानै खालामफैबाय रायजो राजा ओंखाराखै जेरैबायदि गोदो ओंखारोमोन जों जेब्ला दङमोन लोगोआव दंफायोमोन बे समावथ' लैहोर लैहोर बर' रायजो राजा ओंखारोमोन आरो जों हेफाजाबबो होदोंमोन रिजाल्टआबो मोजां फैदोंमोन थ' दिनैनि दिनाव जों गैला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैया जों गैया बर' रायजो राजा गैया बिटिसिनि बाहेरायाव मानोना थांनाय बोथोराव बिथाङा हाग्रामा चन्दन बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा जोंखौ थगायबोबाय बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फोरखौ थगायबोबाय आरो बेखौनो बुंनानै थगायबोबाय जे बर' कछार अट'नमास काउन्सिल होगोन होननानै बेसेबा गोबाव खालामबोदों आरो माने जोंनो दानानै होआखै दाख्लैबो बिजेपिया जुदि इनिशिएटिभ लायामोनबा जोंनि एमपि मानगोनां रायजोसभा एमपि बिश्व दैमारिया जुदि सहाय खालामोनबा बे जाफुंनानै मालाबा फैखालामोनाखि ओंखायनो बिथांमोनहा फोथायखेबस' बिथांमोनहा थगायसुला आरो बेनि थाखाय दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव बर' रायजो राजा बिथांमोनजों गैला आरो बे बिथाङा बुंनाय दाबिनानै लानाया जेबो ओंथि गैया धेमाजिनि बर' रायजो राजाखौ मा बुंनो नागिरदों आं खावलायगोन बेखौनो जोंहा जिहेतु बिटिआर एकर्ड खालामबाय जोङो 2027 जानुवारियावहाय बे बिटिआर एकर्ड आरो जोंनि बर' कछार अट'नमास काउन्सिल मोननाय बर'फोरनि जि मोनसे गांनाय उखैनायखौ लाना बिजेपिया सिनसियारलि डिल खालामबोदों जोंनो होदों गोदोबो बिटिसि एकर्डखौ बिजेपियानो होदों मानगोनां लाल कृष्ण आडबाणी डिपुटि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार बिथाङा बिथांनि इनिशिएटिभआवनो जानानै फैदोंमोन थांनाय बोथोराव बिटिसि एकर्ड बेनि उनाव बिटिआर एकर्डआ दाखालि अमित शाह नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदियै अमित शाहआ बेखौ मावफुंना होदों दा बिजेपिया जोंनो मा मावना होआखै दिनै बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय सेपारेट डाइरेक्टर बर्डआबो जाबाय माखासे इनस्टिटिउसनफोर बेबो जागासिनो दङ दा बेफोरखौ नायनानै बिजेपिया जोंनो जिहेतुके बर'फोरनि जि मोनसे जेंना जेथोफोर समस्या बेफोरखौ नायदों बा जोंनो सुफुंनानै होदों बेनि थाखाय जोंहाबो बिबान थायो जे बिजेपिखौ सहाय खालामनांगौ ओंखायनो जों बिजेपिखौ सहाय खालामगोन आरो देरहासार खालामगोन आरोखि